Sasisian part ngipin yang semai pi barok syakane ka channel ko jengi, pat hakane ka video ngin pi ikin gi post ke barok syalat tamai. Subscribe ikan ka channel, pat turn on your notification bell ru, kanang pa pinomdo iki videos kimi upload. Pila ban follow ru ingi hapo ke Instagram account ko jengi, kanang ba pinyo jing tip mangkapor, ladang ila adab upload video hapo ke YouTube channel. Kasamagra Shiksha Abhiyan lani ke SSA riboy kepala ikin ki post mentau benai arajar opsan. Ikutang jing ni ki post ke langkum ni, block resource person, cluster resource person, school accountant, com support staff, but casual cleaner. Kelas de lani ke tarik ke bukhado berpilaban submit iki applications, reusan tarik benai me arajar opsan. Ke post block resource person kalai ke way kerja kajang ke posting ke po boy rembong blog, ke age limit lani ke keta ke beredo ke dekat prasnam, baka behedo ke day lai parsnam. Ka salary lene tulap kedai apa hajar ksibnai ka educational qualification kalau kumne pradai ban pendap ya ka graduation hakno kono ka stream pat pradai ruban pendap ya ka BN lene DLN badru ka M10 bat pedi benyo 100% haki marks haka kelas 12 pidan kam computer skill badru pidan kam experience haka kam hikai kumpa minimum R6 ka post cluster resource person kalai ka way ka jakajung ka posting ka dia pot so cluster bohiram bom blog ka age limit lene ka kata ka beredo ka dekat prasnam baka behedo ka de lai parsnam ka salary lene ka tulap ka de arpa arajar ksibnai baka educational qualification kalau kumne pledi pendap ya ka graduation hakano ka stream ba pidai ruban pendap ya ka BN lene DLN badru kin prefer ya ki balak pendap ya ka M10 ba pidai benyo 100% haki marks haka kelas 12 dan kami ka computer skill badru ki experience haka kam hikai kumba R6 ke post school accountant com support staff kalai artali kerja ke posting ke po jirang blong ke age limit lene ke kata ke beredo ke dekat prasnam baka behedo ke de lai parsnam ka salary lene ke tulap ke dekat rihojar ksibnai baka educational qualification kalau kumne pladi ben pendap ya ke bikom ba pidi bentip haru spangka tali 9 ke post casual cleaner kalai ke way kerja ke posting po district ke age limit lene ke kata ke beredo ke dekat prasnam baka behedo ke de lai parsnam ka salary lene ke tulap ke dekat kumka government norms baka educational qualification kalau kumne peladi ban pendap ya ke kelas 8. Candidates ke bilang eligible bagi buku ban apply kini ki post pihak ban pendap ya ka standard application form ba pihak ban submit ya ka application badru ya ki xerox copy jangki documents syakani ka office district mission coordinator district unit of SSA SEMAM Riboy district Nongpo.